Abasirikare muri Ghana baraye bahosheje ubushyamirane hagati y'abadepite mu nteko mbere y'uko barahizwa kuri uyu wa kane. Byatangiye ubwo uwo mu ishyaka riri ku buyobozi yagerageje gufata agasanduku k'amajwi barimo gutora umuvugizi. Muri Senegal, urubyiruko rwamaganaga umukwabo washyizweho kubera virusi ya corona rwasakiranye mu ijoro n'abashinzwe umutekano mu murwa mukuru Dakar. Batwise amapine banatega za bariyeri mu ntara ya Ngor. Nyuma y'imyaka 10 ku butegetsi, perezida wa Niger ucyuye igihe Mahamadou Issouf avuga ko yishimiye ko yubahirije ibyo yari yarijeje. Ati dukeneye guha Niger umutekano binyuze mu nzego zihamye za demokarasi. Igihugu cya Zimbabwe cyongereyemo COVID-19 nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ibivuga. Kugeza ku itariki ya 5 y'umwaka habarwaga abantu 17,194 barwaye. Naho mu Misiri abakristo b'abakopte bizihije Noheli bucece uyu mwaka kuva hashyizweho inzitizi zaturutse ku nkubiri ya kabiri ya virusi ya corona bigatuma batajya mu misa ya nijoro.